L-elezzjonijiet fit-33 lokalità f'Malta u Għawdex intrebħu mill-Partit Laburista b'maġġoranza ta' 56.8%, żieda ta' kważi 2% meta mqabbel mal-elezzjonijiet li saru 4 snin ilu meta l-Partit Laburista ġab 55% tal-voti. Il-Partit Nazzjonalista ġab 43% tal-voti, tnaqqis ta' madwar 2% meta mqabbel ma' riżultat li l-Partit Nazzjonalista ġab fl-aħħar elezzjonijiet f'dawn il-lokalitajiet. L-Alternattiva Demokratika ġabu 0.7% tal-voti u kandidati oħrajn ġabu 0.3%. L-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali kienu karatterizzati mis-suċċess li kisbu l-kandidati żgħażagħ minn numru sostanzjali ta' uċuħ ġodda bħala kandidati eletti u kif ukoll sindki u viċi sindki ġodda. 15 il-Kunsill Lokali ser ikollhom sindku ġdid. Dawn huma Meg Zammid sindku ta' Taxbiex, Kit John Tanti sindku tal-Pjetà, David Michael Xkembri għal-Qrendi, Joseph Abela l-Ħaltarxien, Charles Azzoppardi għal-Rabat Malta, Stephen Sultana f'Santa Venera, Dean Healy għal-Pembroke, Alison Zeraf għal-Bormla, Darren Abela f'Ħalaxaq, Speranza Kirkop fil-Karkara, Nicolas Briffa sindku fl-Imqabba, Daniel John Attart l-Imtarfa, Quintin Sherry għal-Zabbar u Margaret Baldacchino Ċefaj sindku fl-Imsida, Joan Debono Grek sindku f'Birkirkara u Paul Azzoppardi sindku tax-Xewkija. F'Birkirkara apparti s-sindku għal-Partit Laburista ġew eletti Rita Borċ, Kej Lowkeb u Ħaġar, Anthony Buttigieg, John Mary Kallejja u Liam Gawċi. Fix-Xajra s-sindku Anthony Valvo reġa' ġie eletti wkoll Neil Attart, Joseph Azzoppardi u Antonio Buttigieg. Fix-Xewkija apparti s-sindku ġdid ġew eletti Monica Vella, George Zammit u Dominic Zerafa. F'Taxbiex apparti sindku ġdid ġew eletti għall-Partit Laburista Rosario Portelli u Antoinette Vassallo. F'Ħaltarxien ukoll apparti s-sindku l-ġdid ġew eletti Francis Aġus, Kid Darmanin, Paul Farrugia u Marija Dolores Vella. Fil-belt fejn il-Partit Laburista ma ġabx il-maġġoranza, eletti fisem il-Partit Laburista kien hemm Rejat Tart, Rejat Soppardi u Norman Shaw. F'Taslima l-Partit Laburista telgħu Marjan Aquilina, Liza Kassar u Nikolaj Gawċi. F'Santa Venera apparti s-sindku l-ġdid telgħu wkoll Jonathan Brimmer, Jason Ernest Mangani u Silvio Vella. Fis-Sannat apparti s-sindku fil-Vella ġew eletti Marija Kassar Sultana, Francis Gallia u Margaret Said. F'San Ġwan ġew eletti Melkim Abdilla, Joan Farrugia, Trevor Fenek u Rita Saliba. Fir-Rabat Għawdex għall-Partit Laburista kienu eletti Anthony George Moses Briffa, Michael Buttigieg u Joseph De Brincat. Għal-Rabat Malta apparti s-sindku l-ġdid ġew eletti Peter Paul Azzoppardi, Dolores Coleiro, Paul Grek u Andrew Mallija. Għal-Bormla apparti s-sindku l-ġdid telgħu Ivan Aġus, Pablo Kakija Belli, Rodrik Mamo u Noja Spiteri. Għal-Fgura apparti li ġie konfermati s-sindku Byron Camilleri telgħu il-kandidati kollha li ħarġu mal-Partit Laburista li huma Pierre Dalli, Raymond De Guara, Ryan Ellul, Matthew Vella, Jasmine Zammit u Rene Zammit. Għal-Fontana fisem il-Partit Laburista telgħu mal-Komerċi u Horace Mikallef. Għal-Gudja reġa' ġie konfermat John Mary Kallejja bħala sindku, kif ukoll ġew eletti Romeo Baldacchino u Demelza Grek. Fl-Arb fisem il-Partit Laburista telgħu Marija, Liza Brook u Emmanuel Muscat. Għall-Asri Joseph Farrugia u Frank Formosa. Il-lokal ta' Ħalaxa li ser ikun immexxi mis-sindku żagħżugħ Darren Abela ser ikun kompost minn 3 kunsilliera Laburisti oħra, Kit Mario Fenek, Marian Xkembri u Emmanuel Vassallo. Il-kunsilliera Laburisti għal-Kunsill Lokali tal-Kalkara ser ikunu Paul Bongailas, Vincent Bongailas u Christopher Bruno taħt it-tmexxija ta' Speranza Kirkop. F'Ħallija l-kunsilliera Laburisti ser ikunu Lorraine Farrugia u Mark Sant. F'Witilajn lokal b'maġġoranza qawwija l-Partit Laburista l-kunsilliera ser ikunu Desiree Attart, Mario Kallejja li reġa' konfermat bħala sindku, Elizabeth Kassar, Lawrence Chantar, Carmelo Mifsud u Daniel Spiteri. Il-kunsilliera Laburisti fil-lokalità tal-Mellieħa ser ikunu Joseph Matthew Attart, Clayton Bartolo, Annabel Brincat Stellini, Dario Vella u s-sindku l-ġdid John Francis Buttigieg. Fl-Imġar, Elizabeth Ebejer u Clayton Gawċi huma rappreżentanti eletti fisem il-Partit Laburista. Il-kunsilliera Laburisti mqabbin ser ikunu Nicolas Briffa li se jservi bħala sindku, Grace Mary Mallija u Charlene Zammit. Il-5 kunsilliera Laburisti fil-lokalità tal-Imsida ser ikunu Margaret Baldacchino Ċefaj, sindku tal-lokalità, Lino Bartolo, Emmanuel Brincat, Romina Gallia u Alex Xiberras.
Fil-lokalità tal-Imtarfa, lokalità li ser titmexxa mill-Partit Laburista wara żewġ leġislaturi, il-Kunsiljera Laburisti mmexxijin minn Daniel Attard ser ikunu Anthony Buġejja u Antoine Vella. Fil-lokalità tan-Naxxar, il-Kunsillier eletti fisem il-Partit Laburista ser ikunu Alexander Aġus, Clifford Gallia, Noel Gatt u Pauline Micheli. It-tlet kunsillieri Laburisti fil-lokalità ta' Pembroke ser ikunu Mark Cosin, Dean Healy, is-sindku żagħżugħ ta' din il-lokalità, u Raymond Lanzon. F'Tal-Pjetà, il-lokali wkoll ser jitmexxa mill-Partit Laburista, il-kunsillier eletti fisem il-partit ser ikunu Anthony Camilleri, Josephine Fabri u Keith Tanti, sindku l-ġdid Tal-Pjetà. Fil-lokalità tal-Qrendi, il-Partit Laburista jżomm il-maġġoranza ta' tliet kunsilliera li huma Olympia Sant, David Michael Xkembri u Carmel Zerafa. Fiż-Żejtun, is-seba' kandidati eletti fisem il-Partit Laburista ser ikunu Maria Dolores Abela, Jonah Aġus, Giuseppe Attard, Claude Camilleri, Sean Kirkhope, Stefania Fenek u Joseph Hales. U f'Ħażabbar, il-Kunsilliera Laburisti immexxija mis-sindku żagħżugħ Quentin Sherry ser ikunu Dominika Aġus, Joseph Aġus, Joseph Bonnici, Mark Grech, John Patch, Joseph Vella u Mark Vella Bonnici.